Yes, turabashuhuje mwebwe tubana umunsi ku wundi. Amahoro n'umugisha w'Imana nibibane namwe aho muherereye hose. Turabifuriza guhaha mu karonka abafite ibibarwanya bitari bimwe by'uburyo bwinshi. Reka tubabwire ngo namwe murushaho kwihangana, kandi turababwira ngo Imana niyigena byose, buriya namwe hari igihe bizagenda neza. Abatukurikiye bari kwa muganga bakire mu izina rya Yesu. Abafite ibigeragezo bitandukanye nk'abafite imyenda ya banki, abafite amadeni atandukanye, tubifurije kuva muri ibyo bibazo kandi mukabivamo neza, Imana ikaza kubarengera. Hanyuma reka tubwire abari iburasirazuba n'iburengera bwaryo, majyepfo no mu majyaruguru ndetse no hagati mu bihugu aho muri, mwese tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Tugarutse rero kugira ngo tuganire, ngira ngo maze iminsi mwumva ku biri kubera mu gihugu cya Isiraheli. Ejo bundi igihugu cya Isiraheli cyikojeje mu gihugu cya Libani kigiye kurwanya umutwe wa Hezbollah. Amakuru kandi buriya amakuru ari kuvugwa aragaragaza yuko hari abantu bamaze kugwa muri kiriya gitero, kandi ko n'abasirikare ba Isiraheli batorohewe. Birumvikana iyo ugiye kurwana buri ushobora kujya kurwana uzi yuko uri buveyo, ariko bikarangira ahubwo unaguyeyo, ndetse bishobora kukubera bibi cyane, ugasanga ibyo wari witeze ntabwo ari byo ubonye, cyane yuko ugiye kurwanya nawe ntabwo uba uzi uko yakwiteguye, nta nubwo uba uzi imbaraga afite, nta nubwo uba uzi imbaraga zimuri inyuma zibiri kumushorera cyangwa se ziri kumupushinga kugira ngo aze kukugirira nabi, cyangwa aze agere ku rwego rwo kumva yuko wamutera. Rero ni ibintu buriya umuntu aba agomba kwitondera. Rero mu bigaragara amakuru dukesha igihe aragaragaza yuko intambara uko biragaragara yuko Isiraheli iri kurwana intambara enye. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti intambara enye icyarimwe. Ambasaderi wa Isiraheli mu Rwanda yavuye imuzi biri kuba mu gihugu cye. Ni kuri uyu wa kabiri Irani yateye ibisasu birenga 180 muri Isiraheli, byinshi muri byo bifatwa n'ubwirinzi bw'iki gihugu bitaragera ku butaka, ibindi bihanurwa bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo namwe murabyumva, ibisasu 180, kandi bino bihugu bya Irani na bya Syria ni ibihugu bya Isiraheli n'Abarusiya, ubu Bushinwa, ndetse n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu Budage, Ubwongereza, Ubufaransa. Ni ibihugu ubona bifite ibisasu byiyubatse ku kijyanye n'igisirikare, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu bya n'ibindi tutavuga nka za Korea zombi, ni ibihugu byiyubatse rwose utavuga ngo. Rero kuvuga ngo ni ibisasu 180 hataza kugira ngo ni Kalachnikov, ntabwo ari zino mbunda abasekirite baba bafiteho kuri banki zo mu Rwanda, ni ibisasu by'ibisasu nyine bifatika. Rero ambasaderi wa Isiraheli mu Rwanda Einat Weiss yatangarije igihe ko ibyo Irani yakoze ari ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwa Isiraheli, ibintu byatumye abaturage barenga miliyoni 10 baba mu byabo bakajya gucumbikirwa mu nkambi. Weiss yasobanuye ko iki gitero ari ubundi bushotoranyi bwa Irani mu mugambi wayo wo gufasha umutwe wa Hamas na Hezbollah, kandi ko ngo igihugu cye kitazigera cyihanganira gukomeza kugabwaho ibitero, bityo ko kizakora ibishoboka kugira ngo abaturage bacyo basubire mu ngo zabo kandi batekane. Mu yandi magambo, urumva Isiraheli ubundi bagira systeme, cyangwa se bafite iyo systeme yabo, ni ukuvuga ngo umwe yapfuye mwebwe mugomba kubikuba inshuro 7. Ni ukuvuga ngo umusirikare umwe wa Isiraheli niba apfuye, igihugu kigomba kubyishyura inshuro nyinshi. Urabizi bamaze iminsi, wenda bakurikirana amakuru, bamaze iminsi bica abakuru b'imitwe, ubona ko ari nka umuvuno bahinduye.
turategereje se bizarangira gute noneho iki gitero Irani yagabye kuri Isiraheli kikaba cyahitanye aba bantu bangana gutya. Kuko buriya mu makuru y'intambara kimwe cyo tuzi, murabizi ntabwo guverinoma yavuga ngo abantu ngo bangana ngo n'ibihumbi 5 bose ngo bahise bapfa. Batangaje ibihumbi 5 haba hapfuye ibihumbi nk'ijana. Rero niba bavuze ngo Isiraheli ngo abantu 7 ngo bapfuye, wowe utabizabyumva ngo wumve ngo ni abantu 7 nyine gutyo ngo komutere ngo ni abantu 7 ngo bapfuye. Ntabwo bishoboka. Leta ishobora gutangaza abantu 7 hapfuye ibihumbi 5, ishobora gutangaza abantu 3 hapfuye abantu 700. nuko nguko guverinoma iba yubatse. Donc nuko politike iba yubatse. Politike y'ubutegetsi bw'isi ubundi abahanga bavuga yuko ari ikinyoma. Kugira ngo rero nawe uyikine bigusaba kuba umunyakinyoma nyine, nta politicien uvugisha ukuri. Rero ngo magingo ya Isiraheli ihanganye n'umutwe wa Hamas mu majyepfo. Urumva ni bya bitero 4, Hezbollah mu majyaruguru, Irani mu burasirazuba, ukongeraho umutwe w'Abahouthis wo muri Yemen. Urumva ni intambara ikomeye, kandi iyo ntambara ikomeje gukorerwa nyine muri aka karere k'iburasirazuba bwo hagati, ni ukuvuga ni muri Aziya. Nyuma yaho itangiriye mu Kwakira mu mwaka wa 2013 ubwo Hamas yagabaga igitero muri Isiraheli, nayo ikiyemeza kurandura uyu mutwe muri Gaza. No kuvuga ngo ibi byose ubona ko byatangijwe na Hamas igihe yateraga igitero muri Isiraheli. Abisiraheli nabo baravuga ati uyu mutwe tugomba kurandura muri Gaza. Ibitero bya Misiri bya Irani byagabwe mu gihe Isiraheli iri kwizihiza umwaka mushya bishingiye ku myemerere y'Abayahudi. Umunsi w'ikiruhuko uba kuri uyu wa kabiri muri Isiraheli muri Bibiliya uzwi nka Yom Teruah, nk'uko bigaragazwa mu Balewi igice cya 23 kugeza ku murongo wa 25. Mu kiganiro na Igihe, ambasaderi wa Israel mu Rwanda yagarutse ku kibazo igihugu cye kirimo muri iki gihe, avuga ku bagishinja inzirakarengane n'uburyo abanyarwanda babona iki kibazo. Igihe rero umva kiramubaza biti ibi biri kuba, igihe cyo cyamaje ati ibiri kuba mu gihugu cyawe cyase intambara zose ubisobanura uti. Ambasaderi Weisi aragira ati mbere na mbere ibitero bya Irani byagabwe nyuma y'ikindi gitero cyaguyemo inzirakarengane 7. Nyuma yaho rero hashize nk'isaha barasa kuri Isiraheli. Ni ibintu bitumvikana. Ku muvuduko wo hejuru ibisasu hejuru ya Tel Aviv, abaturage barenga miliyoni 10 bagiye mu nkambi. Hari umutwe w'ingabo wagiye kubacungira umutekano. Muri make ubuzima bw'igihugu bwari bwahagaze nko mu gihe cy'isaha. Ibi bisasu ballistique missile biba biremereye bipima hafi toni. Urumva ubushobozi bwabyo, uribaza ibyo byakwangiza. Murumva rero ko ibyo bisasu niba igisasu cya missile ballistique cyangwa se ballistic missile ngo biba bipima nibura hafi ya toni. Ubwo ubwo niyo gipima hafi ya toni, bivuze ngo ni igisasu gifite imbaraga, nubwo abantu batabyumva ariko ni igisasu gifite imbaraga. So rero reka tuvuge ngo twebwe twifurije Isiraheli kugaruka mu mahoro ndetse na Irani byose bikaba byagira amahoro, kuko iyi ntambara ni intambara ubona ko yagira ingaruka mbi zikomeye haba ku burasirazuba bwo hagati, ndetse by'umwihariko ikaba yanagira ingaruka mbi ndetse zikomeye z'akasamutwe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku bihugu bya Afurika muri rusange, kuko murabizi Afurika ifite ibihugu by'Abarabu birimo bya Maroc, birimo ibihugu nka Egypt, birimo nka Libya
n'ibindi. Urumva rero bishobora kuba nabyo byajya kurwanya ino ntambara, kandi ibihugu intambara yageze muri biriya bihugu, urumva no kugera iwacu biba byoroshye. Ariko si n'ibyo gusa, habaho guhagarara kw'ibicuruzwa bimwe na bimwe. Peteroli ugasanga iriyongereye ku muvuduko hejuru, ibiryo bikiyongera kuko hari indege, niba hari indege zakoreshaga ibirere ibi n'ibi, bishobora kuba bitari bukunde bitewe n'impamvu. Inzara rero urumva ko kuba yaza yihuse ni ibintu bishoboka ndetse cyane, kandi bigakorwa ndetse bikaba ku muvuduko uri hejuru. So rero reka tuvuge ngo Imana idufashe iyi ntambara yisubike cyangwa se ihagarike. Ariko by'umwihariko sinzi niba Isiraheli ifite imbaraga zarwanya ibi bihugu. Icyakora wenda ishingikirije imbaraga za Amerika, ariko murabizi Amerika yakubitiwe Vietnam. Amerika hari intambara zagiye ziyinanira. Kandi iki gihugu cya Iran nacyo kiri kumwe na Iraq, birumvikana nk'ibihugu by'Abarabu bari kumwe na za Syria. Nubwo Syria wenda muri iyi minsi isa nkaho ituje, ariko ntabwo bino bihugu wabyizera. Ibihugu by'Abarabu ntiwabyizera, bya Yemen na bya bihugu ntiwabyizera. Ngo hafi aho ngaho Iran iri kumwe n'Ubushinwa. Iran iri kumwe n'Ubuhinde. Ubushinwa, iyo tuvuze Ubushinwa duhita twumva by'umwihariko hafi cyane igihugu cy'Uburusiya. Ubwo igihugu cy'Uburusiya ntitukivuga rero hafi cyane, tuzumva Koreya y'Epfo. Koreya y'Epfo, Koreya ya Ruguru. Koreya ya Ruguru tuzahita tuyumva nituvuga Uburusiya. Ibyo ni ibihugu bikomeye. Ariko nanone ku ruhande rwa Isiraheli tuzumva, nituvuga Isiraheli tuzumva Amerika. Nk'uko Amerika we yahise ibyihuta ikavuga iti twebwe dushyigikiye Isiraheli. Tuzumva Ubwongereza, tuzumva Iran, tuzumva Ubwongereza, tuzumva Ubufaransa, tuzumva South Korea, ndetse tuzumva Canada. Nabyo ni ibihugu ariko ubona nyine ni ibihugu utavuga. Urumva rero habayeho intervention y'ibihugu muri iyi ntambara. Already intambara ya gatatu y'isi yaba yatangiye. Icyakora abandi abasomyi Bibiliya baravuga bati intambara ya gatatu y'isi ntishobora kuba itorero ry'Imana rikiri mu isi. Simbizi. Hari ibintu abantu bagiye bahanura bakabihanura kandi bikarangira ibyo bahanura atari byo bibaye, bwakaba bitandukanye n'ibyo bahanuye. Ntituzi neza niba ngibi bitahanurwa gutya, ariko ugasanga bitandukanye none n'ibyo twazabona mu minsi iri imbere. Ubwo rero reka dukomeze tubihanga amaso. Gusa kimwe cyo twakwifuriza isi, Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abakenyani, Abanyamerika, Abayisiraheli, Abarusiya, Abanya-Iran, Abanya-Iraq n'ibindi bihugu tutarondoye, isi yose turayifuriza kuba mu mahoro, kugira ngo tureme isi kandi tuzayisige rwose nk'abantu bayikozeho, kandi tukayikoraho ibintu by'umumaro, apana gukora ibintu bidafututse. Rero bari kumaza turavuga iki ku birenze n'ibiri kuba mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya? Yaravuze ati ntekereza ko ibirenze ibya Ukraine n'Uburusiya, Misiri 181 icyarimwe. Ikimbangamiye kurushaho nuko ntumva isi yose ivuga kuri ibi bikorwa bya Iran, ahubwo iyo biza kuba byakozwe na Isiraheli ubiba yamaganywe ku isi hose. Iyo ubitekerejeho, ikibangamye kurushaho nuko dufite igihugu kimwe kiri kurasa ku kindi, kikarasa ku basivili. Hari abaturage ariko bahitanwe n'ibi bitero. Ahubwo umuntu umwe wapfuye ni umunyapalestine w'umuyisilamu, barashe mu gace ka Saviyoni, ntibarashe ku birindiro by'ingabo. So rero urumva kimwe cyo igihugu cyose kiba cyishyira. Niba Isiraheli yakoze ikosa cyangwa se yarashe, iba yumva ibihugu byose byayishyigikira. Iran nayo nk'uko yarashe irumva ibihugu byose byayishyigikira. Nuko nk'uko isi iteye, intambara zo zigomba kubaho. Ariko reka mbwire abantu badukurikiye, bo baragize amahirwe yo kumenya Imana, baragize amahirwe yo kumenya icyo Yesu yavuze. Ibi byose ni ibiri muri Matayo igice cya 20 ndumva ari na 4, aho Yesu yavuze ngo umuriro w'ubwami buzatera ubundi bwami. Ibimenyetso bizaba bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo no kwimperuka y'isi.
ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rizatera irindi shyanga, impuha z'intambara n'intambara hamwe na hamwe ku isi. Ni ibyo ngibyo nyine biba birimo biragenda biba. Kimwe cyo nagira ngo mbabwire ngo abera nubwo bimeze bityo, mwitegure itorero ryo haba uno munsi, haba ejo bundi. Nagira ngo mbabwire ngo itorero rizataha, abera tuzataha. Tukababwire ngo shalom shalom.